路加福音第7章1下本啊对耶稣的是何么描述と不同の道无呢カペノンドイツをパンと地域軍艦とローマもまちょんをらしな大おちちそすくすくぬ鉄をもんいくぞ石立つ人軍艦ならしひわとイエスととべいおもぴよちゾロとユダヤほめやぱ青ととんねにとイエスをそすくすくぬしねみつすつふといしよにとイエスあとブエイヌほめねとイエスほやいんざとさasyadu hochiko to usni zoweni lashi angongohia mi chi zoyutaya oshida peats enito kaito mi mitu fiho o yesu netetsu mon I sutsuhu mo eutotave tomo piochi nanghia o taichi ni ho Eusvuta to Yesu hoya inza noi oza ote ahu ngoseo hochiko hau du sutsuhune mo u o ate o pasvoha maezo ate asyo du hochi u baito su hochiko tso mako matnusku eutufnu ate tsue noyo o soskuskunu u mae noa o dia eas muhnua o chi taichi ni ta puesona u da uea skunachi hetai hochi u pashina mochi hopoa uhnee tetsu uhnee hochi u pashina mochi ho poa uhtane de uhtane mi usunu to soskuskunu hoya inza teko hioaeni tashichu hioa tali to Yesu ni mo na noyamchi mizu ho mi usnu tamo to fei ni chi botongo no hoya inza te isu tamu emo mai chi sinko upenai no ta ayumonata so Israelu ukamotsu chi os ta iupteiduneni io ohe popeos kunachi so ne mitsu yuovei to emoto gunkan aiti o soskuskunu to gunkan mamitsu yovo si o amo no ana o mo uhto hosato nain o Yesu mo to fei ni o desisi hoi o mo botongonu nemitsu esmi to pingi to hosa otit o panto mo evasuzuchi mo yamchoi te yuafo io mo mchoi zo pechnia chi oko to tuvchong chi mamespingi botungon omoi imito hosaho moyafo povohca o mamespingi ho te mousnu to heufa isi aiti to no ocha o mamespingi na no ta chochoboza to hungsi isi miusni o mamespingi hoya inza ote mongsi chu o chum uho hoi ochi o ngotohva mitsu tosvo omo ngoe chi chou eincha to Yesu foinana te o chuchufni su yutsu mitsu yusuhungu o mosom choi avina no chu ahoi aomotu o Yesu isi chu to veineni to inosi achuhu kui chiamchi mitsu to momoeng to hamoho mainza moea meoi no yugensachi mo yuafota ayumonato mo matvaho mo tsemu ho o hamoho to usni o okoshi naenichi oshi hioa to Yesu chu psoenga boa to yutaya ho itomo sum uchi mauhpung supa o tesito Yohane ihe atsuha Yesu tato Yohane hioaeni isichu eoho ato Yohane omo eosochi tesi popeos kunaho pa uhto no oza pa tuotos neni
dầu su o xịt là en hạt to Yohane chỉ để chấm họ chỉ cho họ nên nó xin nó tem rằng mò tiêu nó mò kuna si chỉ mò chỉ hi nên mi chú to Yesu chú yain za isi skuna to de to no Yohane mi ho to cho si su dầu su o xịt là yain za to Yohane chỉ để chấm họ chỉ mò chỉ hi họ chỉ nó tem yan mò tiêu nó mò kuna si chỉ mò chỉ hi Aulusi nemio isin auto tomato Yesu omo botongo nuchimo tama zongo. Eluno atutumio hoi o isi zunghino auku oji zo. Avina no pa bohong omo so la bukeng ho iwaho teo luta diskova. Isi zoyut inga o tesito Yohane ho yainza. Temui wove sufutato Yohane naimo afu aiti afu tadui aeno mo bohng omo bukeng zoe zonu omo pio zofkwe omo toho temalu omo dong semua wove omo mzoi temat to fukuing omo tijia io la mak pepetsvaya oji zo mainenu nahia ne Atave sine mitu ohu o tesito Yohane. Mitu miu sunuto botongonu o Yesu ho engha o Yohane. Inza. Ne ausi mohmula uhne mai puipuhu ho bibi mito Yohane. Zo tuman na ohmu ucia aiti. Zo o isi peaut of nenito poe peci yohu. Tumanai mus atuh sa ucia Haiti ho mimu yuafo zo bai toto la yong hu o yusu chi zo yo la mateo de no de ho au hi si chi zo la yon to mo to honte hoti maiza ho mimu yuafo sumana temo Haiti bai to no yogensa ai no zo at inhi te o yusu futamu o Yohane mo meo isi heto yogensa. Na itso ai o isi eno en hato seiso yain sato hamo aiti. Te o popeos kuna o sos kuskunu ute papoe vusu. Te si tucheo neni su. Iwahaya in sato Yesu. Te o Yesu tamu. Tayata tiskova. Ukachimo meo isi heto Yohane. At inghe to pengeto hamo omo sookosia chimo chihi mion meo isi heto Yohane. Emo botongonu aupu ola detemuh no chicho tali oe eto Yesu so atsuhu meo uzo to isi enia to hamo chi moududu maiza ho moh chula dio to tono no to Yohane at inhi o zo farisai ho dema zo hio horitsu mo bup subsuno o sila tak koeva to hamo. Maiza ho o amo dio to tono no to Yohane. Iwahaya inza to Yesu. Mate o mayo no tsuma ho patotiska e zo maitane. Mamihin is al de mais atsuma. Mihin al de mais oda yon to papai saho yoyaso chi oko. Omo tsono tauchunu mo miusunu to unano tauchunu ho mo zoyu mainza. Mimza pasumev zongu o amimu otore. Mimza pasuyam choi maezo amimu unano mongsi. Mo tsmu ho o deto no Yohane la o te bonu o te mimo namu inza. Maisi ti pino hitsu. Tsmu ho o kocho da bonu ho mimo tamu inza. Mamita voe mi ho mea esichitso. So ni no anang hiato detemu no hoito kuichitso. At inghi na motus uto hamo la hongato feangoto la afu u tio to motus usichi zo. 36. Panto chihichi zo farisai isi eho aho pa
bonu o Yesu. Mitu uhtoe mosi o Yesu ho toa bonu. Toits o panto chihichi mamespingi ora si oyunso wala sonino popeis kuzo. Isi tatsuhi homo yonto emoto so farisai o Yesu ho ea bonu so mahafoto isi songjeng cito konamus ngau cipania mo fafuhu to Yesu tevop cito angosi ho mongsi oesu si mo temak sup cito angoto Yesu isi cu yomzatov ususi ho paipeapi boemi to sumsusi ho kisua cu ataveya si sato konamus ngau cu aiti tomo eho uto Yesu ci zo farisai insano koyusi hoci zo wa yogensa taini manteta zohivi mio mainenu ci mamespingi simo aso taini mamoea kuisi ci mamespingi isi cu miusini to Yesu hoya inza Simon mo chonchie ete o miusnu suho engha yutingi o Simon sensei ate kono engha inza to Yesu pantomo yoso chicho mo aipohu yueva hoto taukehe iomo chihi mo seinva oisi yuevaha iomo chihi mo me mohu oisi yuevaha iomo yoso mo aipohu ukatonu no yoveineni isitu mo za sapayo ato tauke o ihe yuevaha teko tak to hengwa sianate asuh cu himngong hito tauke yut ingato Simon oso ya injano koyu ai omoe no man ihe o isi peteongasa injato Yesu emioto esu mitu mizu hoto mamespingi inja o Simon osko aiti mamespingeni osko aiti mamespingeni mo uhtoe mosu o ausko fino te o titha tot angochi chumu mo boemita susi ho tonzovi cho ango avinano yomiata fususi ho paipeapi o amiko boemino kisu ho yungevao at ingi mamespingieni mo ahoine mion a yumumu o amo tosvo kisutat ango o ausko yomzano husuho si sae fungu at ingi isi yomzata konamus ngau ho si sae ango teo Yesu tasu eisi pakteni chimo mueonachi himngong hi isi somei ho isi tu peteongasana man ichi kuisi namo kakutia na isi peteongasa mo maezo kakutia na isi pakteni chi himngong hi isi miusini to Yesu o mamespingi hoya insa isi tu acaha peteongasana kuisisu iomo suteo nuchicho ihe ainsano koyuhe ma siasa anataini chisa peteongasono kuisi tacho miusini to Yesu o mamespingi ho yainsa isi to usini no singko sunasu soana no hotsu maine